Despacito. Papunta kami, Charot. We're going to Charot. Okay, Padongmi. Padongmi. Sa mga Padongmi sa mga temples, mga Wat Po, mga Grand Palace, and whichever, everywhere. So I don't know if you can hear me because it's like, it's so like, whatever. So yeah. What are we there? I don't know. But we're going there. We're going to Wat Po, this temple place. We have free drinks and Wi-Fi. Wi-Fi, Besh? Naghanap ng Wi-Fi. Mag-pray ko nga mag-ako akong channel. I-apple po ko. Ang tutoy di ay. Oh, I will. Free. Well, free is let me always right. Okay, let's get that. Muna akong food, guys. Ano pa? Giluto pa niya. I had kani akong gikuan, crispy pork, fried rice, chung 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 chung. Ano? Ching chong chong chong. May magkasinabot dari sa mga tao dari. I hope this is not so spicy. That
Di ba man maide, only once a while here. Woo! Di na rin kabalo. Sa Spanish, di na rin kabalo. Papuso, oh yeah, yeah. Ano yung quiz? Yeah, that one. We will love that song. Ano pa lyrics? Papuso, despacito, abigid ninyo nga kami seryoso. Hindi no. Dance conmigo. Despacito. Mahal, wag mo naman gawin. Ako yung sa ato. Ayoko na magkabukol sa ulo.